نیک سلوک کے متعلق گفتگو ہو رہی سی۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار دی خوشنودی جیڑی ہے نا وہ باپ دی خوشنودی دے اندر ہے۔ پروردگار دی رضا جیڑی ہے نا وہ ماں باپ دی رضا دے اندر ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہون گے نا تو پھر رب بھی راضی ہوئے گا۔ اور فرمایا پروردگار دی ناراضگی ماں باپ دی ناراضگی دی اندر ہے۔ ماں باپ ناراض تے پھر رب بھی ناراض، ماں باپ راضی تے پھر رب بھی راضی۔ امام ترمذی نے، ابو داود نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی ہے، فرماندے نے کہ میں اپنی بیوی دے نال محبت رکھدا سا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اور آپ اس کو کراہت کرتے سن، انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ انہوں طلاق دے دے۔ حضرت ابن عمر، حضرت عمر دے بیٹے، آپ فرماندے نے کہ میں شادی کیتی، پسند دی، میں اس عورت دے نال محبت کردا سا، لیکن میرے باپ نے مینوں حکم دیتا کہ اس عورت نو طلاق دے دے۔ فرماندے نے میں نہ دیتی۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پتر دی شکایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک مقدس کے اندر کی تھی کہ میں اپنے بیٹے نو یہ آکھیا ہے یا رسول اللہ میں بھی تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، میرے پتر نے بھی تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، تے بعد لہٰذا انہوں نے میرا آکھیا نہیں منیا۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تیرے باپ نے تینوں حکم دیتا ہے تو اسی طرح کر، انہوں طلاق دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو انہوں طلاق دے۔ علماء کرام فرماندے نے اگر والدین حق دے اتے نے، یعنی انہوں نے کوئی ایسی چیز ویکھی ہے جڑی عورت گھر دے رہن دے حقدار نہیں ہے، اس دے ایسے کوئی کرتوت یا کوئی وجہ اس طرح ویکھی ہے بزرگاں نے، وہ باپ پتر نو آنا ہے کہ طلاق دے دے، اور وہ ہے اس عہد کہ انہوں طلاق دے دیتی جائے، تے فقہاء کرام فرماندے نے باپ دا آکھیا من کے طلاق دینا واجب ہے۔ اور فرمایا اگر باپ حق تے بھی نہیں ہے لیکن وہ آندے نے کہ طلاق دے دے، فرماندے نے پھر بھی باپ دی رضا واسطے طلاق دینا جائز ہے۔ عام روٹین دے اندر طلاق حلال ہے، لیکن سب تو برا فعل ہے، سب تو ناپسندیدہ فعل ہے طلاق دینا، بغیر وجہ تو طلاق دینا ناپسندیدہ فعل ہے۔ اگر باپ آ کے کوئی شرعی عذر پایا جا رہا ہے تو فقہاء کرام فرماندے نے پھر طلاق دینا جائز ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین دا اولاد دے اتے کی حق ہے؟ والدین دا اولاد دے اتے کی حق ہے؟ فرمایا اے دوویں تیرے واسطے جنت بھی ہیں گے، اے تیرے واسطے دوزخ بھی ہیں گے۔ اولاد واسطے اے دوویں ماں تے باپ جنت بھی ہیں گے اور دوزخ بھی ہیں گے، یعنی انہاں نو راضی رکھے گا تے جنت ملے گی، ناراض رکھے گا تے پھر دوزخ دا مستحق ہوئے گا۔ امام بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اس حال دے اندر صبح کی تھی کہ اپنے والدین دا فرما بردار سی، اس حال دے اندر صبح اٹھیا کہ اس دی ماں تے اس دا باپ اس دے اوتے راضی سی، فرماندے نے اس واسطے جنت دے دو دروازے کھل جاتے ہیں، اس واسطے جنت دے دو دروازے کھل جاندے نے۔ فرمایا اگر انہاں وچوں ایک زندہ ہے تو پھر ایک دروازہ کھل جاتا ہے، کسی دی ماں چلی گئی، کسی دا باپ چلا گیا، ایک زندہ ہے، دوویں زندہ نے تے پھر باپ راضی ہے، اولاد نے صبح کیتی اس حال دے اندر، باپ خوش ہے اپنی اولاد دے اوتے، فرمایا اس اولاد واسطے صبح دے وقت جنت دے دو دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ اگر ایک چلا گیا دنیا چھڈ کے، ایک موجود ہے تے فرمایا اس دے واسطے ایک دروازہ جنت دا کھول دیتا جاندا ہے۔ فرمایا اگر اس حال دے اندر صبح کیتی ہے کہ اس دے والدین اس دے اوتے ناراض ہیں، اس حال دے اندر صبح کیتی ہے کہ والدین دے متعلق خدا دی نافرمانی کر رہا سی، فرمایا صبح نو جہنم دے دو دروازے کھل جاتے ہیں، یا ایک ہوئے تے پھر ایک دروازہ اس دے واسطے کھل جاتے ہیں۔ ایک شخص نے آکھیا اگرچہ ماں باپ اس دے اوتے ظلم کرن، زیادتی کرن اس دے نال، فرمایا اگرچہ ظلم کرن پھر بھی ماں باپ کولوں منہ نہیں وٹا سکتا، پھر بھی ماں باپ کولوں منہ نہیں وٹا سکتا، انہاں دی خدمت ضروری۔ امام بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے تے اللہ تعالی اس دی ہر نظر دے بدلے حج مبرور دا ثواب لکھ دے، حج مقبول دا ثواب لکھ دے۔
جدوں اولاد چنگی نیت لے کے اپنے ماں باپ دے چہرے ال تکدی بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے کوئی فرق نہیں ہے اولاد دے اندر بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے خندہ پیشانی دے نال اچھی نیت لے کے والدین دی زیارت کردے نے بچے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بچے یا بچی نو جڑا اپنے والدین دی زیارت کر رہا ہے اللہ تعالی قبول حج دا ثواب عطا صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ 100 واری چنگی نیت دے نال اپنے ماں باپ نو تکے اپنے ماں باپ نو ویکھے تے کیا اللہ تعالی انہوں 100 حجاں دا ثواب عطا فرمائے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ دن دے اندر 100 مرتبہ نظر کرے اگرچہ دن دے اندر 100 مرتبہ نظر کیوں نہ کرے اللہ ہر مرتبہ حج مبرور دا ثواب عطا فرمائے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام فرمایا ہاں اللہ بڑا ہے اور عطیہ بے اللہ وڈا ہے یعنی اس کی سب کچھ قدرت دے اندر ہے وہ عاجز نہیں ہے وہ جو چاہے جنہ چاہے اپنے بندے نو ثواب عطا فرمائے پیارے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اج تسی بھی حج دے خواہش مند ہو میں بھی حج دے خواہش مند اسی سارے حج دے خواہش مند کہ اللہ تعالیٰ اپنا کر وکھاوے اسی جا کے حج کریے تقریباً 10 تو 11 لاکھ روپیہ اس واری جڑا خرچہ کہہ رہے نے آ رہا ہے اسی جانا بھی ہے 10 تو 11 لاکھ روپیہ لانا ہے اللہ دی مرضی ہے چاہے تے قبول کر لوے چاہے تے نہ کرے اس کو کوئی پوچھن والا کو نہیں لیکن جڑا کر دے اندر کعبہ ہے اسی اودے کولوں پانی پوچھ کے راضی نہیں ہے اسی اس کو یہ نہیں پوچھتے کہ ابو جی راتی تسی کچھ عجیب جی آوازاں کر رہے سو تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے تانوں درد پے رہا ہے تسی رات نو جاگ رہے سو اٹھ کے بیندے سو تانوں کسی چیز دی ضرورت نہیں ہے لیکن اسی باپ کو یہ کچھ نہیں پوچھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو یعنی گھر دے اندر جڑا کعبہ موجود ہے اسی اس کعبے نو ناراض کر کے مکے والے کعبے دے اندر جانے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جدوں تک گھر والا کعبہ راضی نہیں ہے نا اتھے جا کے چاہے مرضی جن حج کرو عمرے کرو دنیا دے اندر رہندے ہیں نمازاں پڑھو روزے رکھو کوئی چیز قبول نہیں ہے جدوں تک جڑا گھر کعبہ موجود ہے وہ راضی نہ ہو دعائے خالق کی کائنات مالک ارد السماوات تھانوں مینوں اسی سارے نو اپنے ماں باپ دے نال نیک سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے اگر چلے گئے نے تے انہاں واسطے دعائے مغفرت کرن دی توفیق عطا فرمائے دعائے خیر کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین